daerah mabari pelian nyoblos beli seroceh cek ceroceh orang roceh tak becel dunia akhirat mulai di pejabat sampai ke petugas ke pimun roceh wallahi tak selamat dunia akhirat sampai ke rakyat temun roceh tak selamat dunia akhirat sambian andi hak nyoblos sekalian paham mengcemeng nyobloskan sekeranceng kabala make kabun kelebun mun roceh neraka paham iki engkau tak aja kalah menang siapa saya roceh celaka saya jujur selamat dah iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana ya Allah Gusti Pangeranna coma ajunan semaha sampurna ya Allah Gusti Pangeranna coma ajunan sewajib sempena coma ajunan setade salana kabulana ya Allah nyona saporana sallallahu Allah sallallahu ya Allah sallallahu Allah sallallahu ajunan dukus teh nabina ongko sepaling muljana ajunan nabi junjungan ajunan nabi panutanna umat epon ngamponga kabecreana dunya akhirat sampai ka suwargana sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu almarhumah Nawati kabulana ya Allah tarema aki sampurna tarema
aki amal kapegusena sapora aki salah bentusana patera pajemper iko purana tetiaki ya Allah ahli suwarkana sallallahu ya Allah sallallahu ya Allah sallallahu Allah sallallahu ya Allah abtina satajana seki pada odi i alam tunyana da ajunan tetap nyona rahmat ridana ya Allah nyona taufik hidayahna muka karena umur ka mudiana tambah becek tambah bagus ngabektena sallallahu ya Allah sallallahu ya Allah sallallahu Allah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Sadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah. Ajunan para guru, para masyayikh, ajunan tatritan muslimin muslimat mentermuka tegula sarang para ajunan setuju tetaplah ikablasin Allah, tetaplah tolongin Allah, tetaplah mendapatkan perlindungan Allah dunia akhirat, manter pada fajr selamat, manter ngiring rombongan kanjeng Nabi ka swargana Allah. Amin ya rabbal alamin. Cek lang parkelang odi pasantak syukurah, pasantak sakalangkong ka Allah. Tak rangkorang Allah apareng setuju yang terbaik diberikan dek ke kita bersama. Cek akan jalan urusan esena tabu teretan. Keni cek tak patut tuh. Kita adalah hamba-hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah.
gula ben sampian kabulan Allah sepada mulja pecerah sepada ontong cejah kalaban eka sokanin Allah teti kabula seiman Islam alhamdulillah. Korang ada remah lomok mulja na gula ben sampian teretan, bahkan kitalah yang digadang-gadang oleh Allah, kitalah sedentek di Allah untuk menjadi calon-calon penduduk swarga na Gusti Allah alhamdulillah. Anapa? Wallahi mun PKI tak kira ka swarga je ngiding kopeng kah ngil macam ngil apa orang munafik tak kira ka swarga, orang kafir tak kira ka swarga, Yahudi Nasrani tak kira ka swarga je. Hanyalah hamba yang beriman dan bertakwa yang akan menempati sorga-sorga Allah alhamdulillah. Ni kata retan makana para syukur ke Allah pada ngakin pungana pada ngakin senenga pecek banggana guleben sampean tetina kabulana Allah ki paringin asojud ke Allah ki paringin maos Quran ki paringin seneng cinta sayang ke Kanjeng Nabi kalaben lantunan solawat dan salam kita bisa mapunga teretan bala tatangke atau ngerontong along polong kompak sampak sateretanan majlis dikir majlis pengajian. Ini adalah tanda-tanda calon-calon penduduk ahli surga Allah alhamdulillah. Korbakan sekan iman kalaban Islam tak kira burung gulaban sampean seka surga ya Quran bu seler melerkat masakat seleng meleng ji pengkonar ya sa tak bebe korang ngator totor mun dari para kia para ulama segala bangke malik aduh etuleng gulaban sampian teretan makana seblok goblok na orang seduk puduk na orang sedeng gendeng na orang mun ditanya aki enjek tak kira kana neraka teh pakun ka swarga alhamdulillah mila dipanikah toreh kengain pongpong ki beri kesempatan odik bi Allah pongpong ki beri kesempatan kangkui berbuat yang terbaik. Tidak ada bahasa terlambat bagi kita yang mau memulai sebelum gulaban sampean ekoniin ben malaikat maut, sebelum gulaban sampean dijemput oleh malaikat maut, sebelum kita dimutasi ke alam barzah. Ayo lakukan yang terbaik pongki bedebektok anapa teretan karena gulaban sampean belum tentu depak kalaku metona areh bahkan dekik compata areh gulaban sampean belum tentu depak jasang ke pola da beres sehat pola tandi penyakit banyak ring mate mendadak setia napa boleh karo sampean gulal al mukarram re ki pada tak tanto depak ke compata areh teh apa boleh aluminium re ya kellu makan aja meraja anto teti orang cak rumah satu komak lain karato. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari kematian. Pong-pong kita mati, ayo lakukan yang terbaik. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, dari belesa pangeran, dari belesa Allah, dari santak pangarap Gusti Allah dek kagulaban sampian hamba-hamba Allah yang beriman. Badai bi Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, mari beri kesempatan odi cek nganggur, mari beri kesempatan odi cek lengkat tolengan cek ngalak senyaman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jalanin odik dia kalaban pangabek teh kalaban takwa saya genteng ke Allah. Alhamdulillah. Ida pun ke malik kela israf jeung maraf jeung Kanjeng Nabi fakih salat pas sampian wa matawa ada emak paham iki ngarti iki salat ni ka korbina sadayana ibadah teretan salat ni ka komandan dari seluruh ibadah salat ni ka imam dari sadayana ibadah salat ni ka ketua rombongan fa in saluhat mun becek bagus salatah mun paratu salatah mun terima salatah bi Allah saluha sairu amali amal selain tinggal nyereceng dorok bunte ebudina teh ngiding gope kah pak maku pak kare sapaku mun tak ibadah iyalah tak lemare roker ya ngapa saking dimu wajila model reng roker tahunan
Allah tak usah cici-cici pah jeleng jel dak iya mak le melontor ora dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi safalikah wa in fasadat mun solat la kadu ngasal-salan teh. Apa boleh pacet la tak solat. Allah can segala. Jangan tak selamat make dek remah. Paburung jajan swarga. Fasada sairu amali amal selain rosak kapi mula kata rombongan tak bisa masuk dia maki anggota mun tak kerongi nguselenguan paham iki iya teh lepas kelar khatam Quran benari sampean 10 kali apa asa tak ambu sakali awirit tak rantas tasbih ngabi le masak asada kala ci ambu sampai bangkrut tunya na bentunya tatanggen keng mun tak beujeng itu nu sampean ngiding iyo bar la pola gula sakoni tormator engki ngani kapon manusia cuman mungkin tak ning los-alos teh butak-butak de ieu ieu cara abang rang terangan boy make acara merekor ngakoraki mun ke malik si reng-reng jeuh bek sama alos arwah mun engko jeuh yareng di temurna magi tergantung jemaah namun jemaah na kiai tat ustad alos make tangkeus sari jemaah lengas perengas ngari kilos-alos ngalemis Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad makanah gulaban sampian ki paringi berkat umur bisa tapang kiben bulan recepri bariin ayo pabanyak atopet pabanyak minta sabara ke Allah patang genteng ibadah terutama ibadah salat persiapkan diri kita malam tanggal 15 saya bakal datang buku amal gulaban sampian sesa tahun bakal esator keajunan Allah ayo totop buku amal kalaban totop saya bagus ayo akhiri buku amal kita kalaban akhir yang baik alhamdulillah ayo ambui pacereh daerah mabari pelian nyoblos beli seroceh cek ceroceh orang roceh tak berceretunya akhirat mulai di pejabat sampai ke petugas kapi mun roceh wallahi tak selamat tunya akhirat sampai ke rakyat temun roceh tak selamat tunya akhirat sampian andi hak nyoblos sekalian paham mengcemeng nyobloskeun sakeranceng kabala make kabun kelebun mun roceh neraka paham iki engkau tak jaja kalah menang siapa saya roceh celaka saya cucur selamat dah iyalah Allahumma salli ala Muhammad ia mau bersake ate mau temui luar marin ngintar rawat cek pada nak poton dere panas Allahumma salli ala Muhammad para rabu para teretan singkat pamator tuan rumah sakeluarga keng deri terona terong ngemis sabarokah doana dan kulaban panjenengan wabil khusus ayunan para guru para masyayikh kang kui mehungareng sepo nawati bintasakah alhamdulillah pacat edente teh apapun yang terjadi leres jebun ke malik apapun se sosa se bunga parlo pacat debu di kanjeng Nabi mamin ahadin yamut illa nadima sahabat mula mati pakun kasta debak kalam kubur ke se bagus kasta apapun se coba karuan tiba sahabat katanya akilam mi pah kapi aja buakin kasta ya Rasul pokoknya ada iya mareh ingkana muhsinan mun mayit sak jeler pate kuburan jadi becek bagus lakon selama odi alam dunia nadima Allah yakunas dada mula dapat kalam kubur kastana luar biasa cek tawa ngak lambek cek kencana Quran ngak ria yuk tena tak ambu siang malam kok maca Quran cek tawa mulai lambek cek kencana sadaka ngak ria yuk tena makita kerbang krutang punya sadaka angkapi cek saking mulai lambek engkau tahu kencaran mahunga tatang ke ngak ria rajana yuk tena engkau tak nyingke di roman tatang ke mun setiap hentak rese bagus teh sebagus rengkirin kasta luar biasa apa boleh saya coba maralah pelai tibi wa ingkana musian mun mayit saajilar pagi mayit siapa saja tamporat leng-leng lakon ayo sakemaan orang kastana lain teh make kasta nadima Allah yakuna naza'a saya kasta polan abu tak gelem cerdas sampai kasangu mate terus lalu memeler deh iya
Pasien umat Kanjeng Nabi repuk lempuk cek berucek ngaring pira tengah. Pasien iya keng melerat masyarakat jadi luar biasa. Mun kadung mulat saareh enje banyak abiin makisannya. Aduh. Cek ngak lang bus-bus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya sebelum penyesalan datang, ayo berbuatlah yang terbaik. Leras jabun ke malik gelak nasi paring kopur beda dua jabun Kanjeng Nabi idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal asyi mula mate dapat kalam berzalam kopur akan ditampakkan tempat pamulina bang sebang in kana min ahlil jannah mun pacet mayit saya kopur disiapkan oleh Allah menjadi ahli swarga maka saya padengakin siang malam adalah swargana betapa indah bentungan nama ke ajaran pada kuburan cekna swarga beriade ente ngeleser pernah seneng teh room raudhatun min riyadil jannah kuburna lebih indah etembang ben istana manapun di alam dunia seneng tak bengok mati ya tembang bencang tasang-sang edina pah lakon pah ni ben ni pah nyari cairan calon lemak ikan ningkapi beda aduh karomi tak totodus ngakoh de abi napa le cacai mulai lambok haram kok letih ngelongku Allah satu karajan rami orang ngasih A ikalak secisi B iyom pangi orang lah maria beri satu lah pada haram maria ki atau karya ya Allah iyom pangi tos sekat datang sama telok pah majar 200 enje kek cetak milih sakemar ya palang ya Allah tinggal saya coba terima balasan cobaan saya fokus akan mendapatkan balasan fokus inki wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah balesna bang sebang akan diterima tak kira bagi karing lain ku laku mun pacet fokus lakona akan mendapatkan ompelan balasan saya fokus dari Allah tak abetir teh tapi saya coba bersiaplah untuk menerima balasan coba di Allah pilihan hanya satu antara dua swarga atau neraka silahkan pilih tibi pongpong samangkin tak rok norah wang si wang beni pele beni apa kok karo terma mada padana atau rok iya tak atau rok lah tak urus mulai ya mari Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad paham iki ngerti iki pesan Allah kagulaban sampian mungkin terus cari bajir selamat mungkin terus ke swarga ittaqullah haqqa tuqatih SNOD di kalaban katakuan ke Allah apa takwa lakonin saya pakon cewin saya larang mare cengke kamalaran cek karo jadi karo dua di karo jaga enak apa saya pakon lakoni apa saya larang cewin tak karo dia kibas narapos kapahur orang ajam gel nganggel malam ipakiyok tole bere tole temor tade orang make sanyon orang kapan lo kebe penyiram teret marah-marah ngakoh pompong setia sekemaan ya sekenyang remere sanyo aja aduh make ngale ngata parjaji mau aji lain teh kok mau cade pah pate olai kapi Allahumma salli ala Muhammad bahkan pesan saya nomor 2 di Gusti Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun sengak ya tangkabula le beda parlo nang ko abri iman Islam kabaan cek mate ben kecuali mate Islam alhamdulillah karena hanya inilah tiket guluban sampean untuk menuju surga alhamdulillah para rabu para tretan tuan rumah keng dari tero abri na kabunga ande kabunga sepo ahli kopur wabil khusus nawati alhamdulillah teti toreh kabudi si andi banget tuah beni karo tuan rumah saya kanjeh tapi gulben sampean pada andi banget sepo beng sebeng pada andi tantretan bala pada andi rukuru si ampun peleman ke alam barzah bahagiakan mereka kabunga mereka
tung kalaben doa aki alhamdulillah nikah sik kapan lo teh eka 100 orang, eka 200 orang, eka tibiin, eka duain, tak masalah. Yang penting doa aki, cak parangu aki, cak panispa aki, cak palapar aki reng kopur. Kalaben ekerem terus doa alhamdulillah. Lah, ia mun tak kelar mun cengureng tadi saya yang ka aki nah, cak je ngajeh, le tak dus nudusi. Maka kedua iban bini na pada sementing doa ki marin hejeng farduh duhur asal maurib insya subuh cek ko maangkong unceng ngureng deki marin acara apa laku du malam pah beda acara di temurna. Allahumma salli ala Muhammad. Terus iki ya Allah yang kadang-kadang pah tengang berek tengang temur lata tina yele ya sebuari nambu lak orang lema are seka kan larat malarat ya nyare lakoh lah nak kerana seka belanja larang korang tina mayung unceng ustad peing katallo wah ngucak sebini ara nguceng katallo ka dua cuba rek nguceng reng petok sekat pasabe di memuan nang kok ben-ben calataki kaburi inji ya nyaman torotin benta bini iya mi keraja utang nje tak kira serai maturah tuli elang mangkat ke Malaysia maka genjaran saya kirim ke bengatuhan roh nje beni pahaman paling saja les mules tabun bengatuhan dengan alam kubur nje genjaran apa saya kirim nak fotor ya mi pahwar ngecawar kelem tabu tirus-urus oleh nutang tak nyerah sekali bengkak. Allahumma salli ala Muhammad. Titi mayuh cung ikhlasan cek dusto cek kamaloh gulaban sampian mungkin tero alam cek tero alam kata tangke ayo tero alam ke Allah hei ayo tinggal tretan gule jompok sanika ngapa lagi tak kaja pok kahol na aba lagulok tatangke telepon mulai di pengajian deki taran maurib kalangker pon apa ke cenya betal kalangker mari ada de jajan de nasi de apa lema jaki Fatihah tibi terus yasin terus tahlil langsung doa kaito pon apa ahol na kiai nah ya beriin serami ratu ngibeng enjak pada nyengiri ya bebe anjing apa karusan berkat meloloh tinggal makai dah berkat akor mirah iko lah tentang keceng nyelongku. Allahumma salli ala Muhammad. Nomor setong doa aki mun pallo tretan mun pallo tak apa sampean makai tak mambode etos nyatos bunyi bu makai tak apa tak apa kalau patobuhan bektona bengatuana doa aki cek kalau pai tina pakai tangkui cak Arab iya pun ke isbat iya pun ke Ismail ke Mahfud kui cak Arab engkau parcaja 100% mungkar omuang ya ada endi kang kui cak Arab de emak marara akacak elu wah gaya Allahumma pah ngak cinger ya ocol maturana dul ya Allah mak mbu abdinah mbak jujuk tantretan belabdinah bentuk hurus atau jena sampon seta nyunda terima akin amal beci amal bagus sesapora akin salatusan ya Allah paterak jemper kopurna tetiak di ahli swarga ajunan abdina potona abdina santrena mantir terus oleh kilina barokana popolonga akin swarga ajunan cokop pamator al-fatihah tak lamari cengang masa kalau jadi tak tahu tak lebengka iya telah lama lakin dia boy saya nomor 2 tretan tambah pungaring kopur mun erbein esade kain tina make tak erbe katele make lutfi sampean mun tak sempat jauh gelu tole kanan kacir tetanggeuna sapa saya butuh sapa saya besakin tak nyeke sapa saya besakin tak saya kata anak culuin make talo cangkir ya lek kening kasakeh ya lek kening kata anak niatin arbe nama ajeh banget wa ahli kopur ku tak jaya genteng jelang mulos jek lah tahu jek ngunceng engkau pak rasa lama na pengkerepang de apan arab jek nyangu wah niat arbe banget wah pak kalau mengkata lembai mulai tahun berem pesan pakundu mengak ria lering kira tengah ongko sampean Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah ki beni kayak ngakejek kayak ngongkuan deh
Allahumma shalli ala Muhammad. Iya malah mangken pa ni kareng araba masalah na ampon mulain para asa cerita. Ongkuan nang ijompo setong at ada apa boleh orang jerengkong dek ngalembel. Gula yakin makin ng daerah lain sa panika. Artinya semakin maju keadaan, semakin murah, semakin meningkat ekonomi masyarakat, justru semakin lupa mereka jadi muajah banget tua sedang membutuhkan. Ayo, mun beni gula ban sampean pasir. Kita mulai yang terbaik. Jadikan ini warisan kanak poton gulaban sampian agar mereka juga tidak pernah lupa kebetulan luana, tak lupa karukuruna. Alhamdulillah benyana poto tak berokah kabudi iya peke sambung na ben banget tua peke sambung na ben rukuru kola keluar di pas pesantren aroma salat ada orang lain tali komak lain karato celeng kahurun mun panlo kola tak kenca kahurun ontong teh cuman sati engkau mun ngaji mun urusan ilmu aku huru mun urusan lain tak aku huru taring caca beceng deh. Iya santri tak ada por ngak jadi lebih bagus lah nang marin mau tak cocok ke ibu ya por tak ada por yang sabar mun bisa tak terima mau luar marin engkau nyikap dek nak dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Si nomor telok ayo sabicar ngajari nak foto salah sein astana bengatuan salah seete tak sempat seminggu sekalian setengah bulan tak sempat sebulan sekalian mun bisa aja sampai tahunan tak kok tas sal setiap banyak renyala saya kekuburan sang lengsangan nabi seeta mau maka membana apa cong minta ke barat ke timur maka membatas yang sal make kila tak ada porogo ngeradui sekut makanya toreh-toretan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah palebur kaki ke pizarah kubur nyelasai ke kuburan minimal disampung mapunga bangatuana gulaban sampean engak cek bakal mati ya iya teh ya Allah mun lamba gulaki kana kemistro nasar langarnyo ya kuburan sanyelasai bersih hurdapa bersih yasin bersih salawat bersih doa sampai para compat tarif huru mulai kapi setia ya Allah ada lah todus ya ada ende engki ceritaan alhamdulillah kisah nikah cukan gulaban sampean penter mapunga se mate ayo pa penter cukan mapunga se odi cek karo se mate doa aki se odi pada doa aki teretana sebedi Malaysia cubere cu temur doa aki na popole pangiding kaper andi teretan bele tatang ke depan sosa angka tanang doa aki ka Allah cek pahi sorak ya Allah datang ke cubere pangeran orang ngabecek fokus orang ngalampe orang ngaseken ibadah nah samakin tepan kasosaan nyuona ya Allah panying keakin saja kasosana paringin kacempereun kengcek katerona pangeran al-fatihah gaga cek karo saya mate po itu aki maka saya udi parlo itu aki teh le talang ngilang pikir aja si nomor 2 beni karo saya mate saya kotui sedekah saya odi kia gula mau ingat ki kana nang daerah compo apa ni mun agabay saya tenggeng coba saya bukul agabay kengan merongki ya Allah elelengakin polami kasokan le ya ko agabay bukul polami kencang le ya ko agabay saya sekung ya le ko agabay kengan merongki ya Allah papa demi lo sampai tade sapenai teh satia keldek katibi ding pelding katibi tabun karo ngeding kabar tatangkeun bengkak Apa? Jiwa sosial berbagi dengan orang lain semakin sudah semakin kritis. Oh di bangsa ya teh coba rek mu temu coba rek cu temur lain boleh. Ya Allah. Encan umat Muhammad umat terbaik. Ayo pada gendak. Terakhir gula matora. Apapun yang terjadi lebih akibat seberi sehingga cek sampai korta akor seteretanan sapada setetangke. Rang-terangan pai gula mator. Siapa pendukung nomor situng Anies, pendukung nomor 2 Prabowo, pendukung nomor 3 Ganjar. Ambu jagung pelenggungan. Sampian mun lapar, sampian tak di PC, sampian kering, tak kira beda arwah agedrenggek ke sampian intara labet teh. Pakun tatanggeuna. Iya saya kapan loh, mulai dari lapar sampai ke kenyang. Pakun tretan heula tatangke.
mulai diri miskin sampai ke sokina pakun puto katretan bala tatangke, mulai diodi sampai ke paten maka acara hari muta ada tretan bala tatangke siapa sengisi na korsen onceng kiain surah ceramah dan nak ngelok salam ke korsen taking tak beres kiain iya teh sukses acara kati semakin panikah karena gula ben sampian kapi beni coman kiai karena kehadiran tretan satejana tretan bala tatangke yang memberikan dukungan penuh kena alongkuna sungguh cukup membahagiakan dan menggembirakan mapunga alhamdulillah kasih odi ben kesesete alhamdulillah. Makanya jangan pernah mengorbankan kerukunan keakoran kebersamaan bentretan bala tatangke apapun yang terjadi karena ini kayak kapan lo make derma pas hokiin sampian ke muntek sarbi ben tatangke beureuh timur laut dejeh enje pada rangok gerung na teh make soki teh lapola ngusalenguan apa boleh tandi pah bong sombongan tak nyape engko tak nyape pahdu nyambiru enje tolos mate kelenger bengka lapar paham iki sabanikah sebisiatorakin tretan mantermuke almarhumah Nawati binta Sakah epa punga epa jember bi Gusti Allah teka hajat barokana gula ben sampian kapi satajah wabil khusus tuan rumah sekeluarga amin ya rabbal alamin mantermuke pada fajr selamat apolong swargana Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.